Dang naku ampun pau ke jing songo yo play trakan ra na ka benta ke jing lumlang ke jong uhi ngi baro hakan ke singi na ka benta ka met ka phat ka bakot ka bakhya ya ke jing nang ke jing tep ya ka boit ka bor ya ka long renyeng ka man renyeng kham tam ya ka jing pelong ka jing perman ke jong u ke jing bo bet ke jing bo renti ke jong u ya ka senchar ka khadar ha ka perthai ka bangingi em Lapan pau ko jing songo i song konor be penyat ya kan ka program hakan ka no haisngi lapan pau ko jing songo ya i Dr. RP Sani ibari unong aktien jong ka party laso komen sikat dai banyo bandon lang batpi hakan ka singi lam sempoi motor manganyo ya ni kala namar mencem senam ngadang pulai ka we ka kot ka jong pi ngam sempoi motor pa pamenta ka singi nganyo ko song lang batpi hang ni dang mencem senam ru kodong ka kot ka pitho span ka district council nga la bonong ngadi fan jong pi kadang ka we ka kot ru jong ka parliament ka pi la to lang bat i Dr. Baskam harengam poi motor pa pamenta ka singan yang hang ni ban ai jingkran ban kentu ya pi ban kersan di Dr. Baskam bangin pa i sepok parliament mencem senam ngarang puli ya ka kot hareng mentau senam ngayeng pat hang ni ban kentu ya pi ban pa ye Dr. Baskam sepok parliament Mapan paru ko din sungongo ya ki baba ay babu berbol na tay MDC ikilong kami kilong pa kirurang ba and to the president of the ad hoc committee VPP from Garo Hills, thank you so much for your time, thank you so much for being with us here, and even though I might not be able to comprehend your entire speech, but from the chairman's summary I was able to comprehend a little bit that you're here for clean politics. So thank you so much for your speech, thank you so much for your time. It's really inspiring and motivating, and we will stand strong together whatever may come. Tiada ni kapor kum pelapin itu yang ada kerteng gojong agak di samlak kau perhat dengan mensong ngabat kum assistant secretary jong kamau kenro constituency. Cukup boleh sebut yang kini kalat kini galenti ka bapila yang abandon lang bakpi hakani kasih. Tiada kasihnya galenti gojong abanwan na selong hakani kasenong gojong pi. Ngai i kilum kiwa kiba itenat. Kiba ipo, kiba ipin. Ngai i ya kading jarngam jong kalum, ngai i ya kading sngur jong kiwa adot. Ngai iru ya kading itenat jong kamay maryang. Tangba kabab kampen so yang alami kabab kampen wandor. Kadai kading babriu jong kading long jong kibriu jong kani kadong bakani katan. Nasautu bakani kadong katan habang awan lang tay ngai ibon kinong ra. Ngai don kilong kemi kilong pa kibadam halakalengka ban pelut ban minot top ya kakam ka jongki ngai kilong kemi kilong pa kilong kemi kibaket kibaba yuk lung hadien harengkat ka jengkerman nakabantagi khon kikti ngai iru ya kikna school kibadang one school kibadon ya ka jengkerman ya kalawai ka pernai na baki pelut ya ka por ka jongki haskul bagi kemi kikpahat kibela sitom kirap sitom kisah ya keslap kasngi kisah yung slap upya wala preng kajing kajing jenjar kikmi kikpa kidam ban minot hop ban pa ikikon kikti nakabanta banyo ya kajing lang kajing sta kapeni sana ya nga bagi di kibreu jong kani kadong katan bat jong kani kasnong kingait scam hakajing tre sitom kumbong kiriurim haunong kendong hi dangla kabado banya kabayo bandan kibanong baol ladawan mangingin penrong bayaktin kasih yaknet kabapra kendang kibanong kumta handray ngan keren penting kenapa yapi baka parti kajong ikam kular yapi palaring ijok mangi bangin penrong bay yaktin kasih yaknet kabapra nginom kular yapi kumta kiwai ki kular ban penrong yaktin kasih yaknet kabapra la bon telikisnam bat mentaru ki kular ya pi KNPP bagi parti kila ban kular ya pi balada ngingi job ngin penrong ya ketian khasir khamet ka bapra pitep balai ki kular nama kitep baki kinram ladaram nangkam le lada kular le kular kayu pai ba andre ngi ba job kai magi ba job kai lada ngingi job bangatep pangin job lada ngim la ban penrong ya ketian khasir khamet ka bapra jaga ingin ai subab supai ba
Na mga takadang ang ibingin kular. Hana kaya ka bangi kular ya bi kalang. Bangin tray sitam ngin minot hap. Bag ngin tray borba ban penrung yang ketien kasi hakakanit kabapra. Baka kamram jong MP kamday ban penrung tak kamday taman penrung yang ketien kasi hakakanit kabapra. Kibon kiwi kimat kijura. Pindapet yung tolong. Manta utray mulok usjaudot. Hana kidon kita ki high level ki bayad bet. Ban kaya yung tolong. Ngilong persya lada kajingti do yung kadai tang nakabanta ki high level. Ngilong bakajingti do yung lada kadai banlong nakabanta baro. Bala di bakhang nakabanta baro. Pagbabaye kakamrong ko yung MP kamlong tamban kren na po parlimen Henry Watt sa bar parlimen kaya mapipili. Dr. Ikindo Union Minister bapher nakabanta kajing jong kadong kathan majong kajat manrew kajongi kentang yawa sa sisin how hijit ya ka parti rulong kan mau banjit ki parti rulong ki badon ya ki tet ki baskam bat kum ka parti ni dongkam ya kajing kasan jong piu pat ba ka sarkar watmut baka sarkar ka tiang iba ardan lalong MLA labon dalikisnam Henry kasorkar kating yung pajba ubak kersan yung ba ardan bada ka parti BPP. Kari katanga kajinting kajongki, lada ay pisar upay ba usimbet kabut ay supra. Lada ay bay kaliru uwang meeting bet kabut ay supra. Don teng lagi bang habalik belat ya badai inlek kumduke. Kabut te supra. Don kinong kamay kali hapulo bay kendo utkasigyong meeting tingim yo panwan. Namang ihapan pendapan penbiang ini yang kasam kabut haupra kay kabasaw tanak kabut tau ba leewang lalaki peniyang sayo na Narendra Modi lan Yarohul Gandhi kabut haupra kunday sebut